Ema zahadzuje stále oťaže. Ema, nezahadzuj ty oťaže. Ešte raz. No poď. Ema, druhý pokus. Počkaj, ja budem robiť klapku. Počkaj. No daj klapku. Ešte nie. Už. No. Už. Pokus číslo 2. Zaklon sa, Ema. Tak. Nepovážte oťaže. Ruky ako pivo. Staň s tou sarou, tak ako si. Klapka číslo 3. Ide. Zaklon sa. Super. Daj záver. Pokus číslo 2. Ema preskočila, zahodila. Nezahodila. Zahodila. O, až teraz. Tak poď. Konečne to vyzerá super. Aj po skoku. Áno, počkať. Čo si chcela ukázať? Ona to ešte robí. Neviem. Aha. Hrb vystri. Aha. Nezahádzuj ty Jaj, ale už ho moc potom tam dostrkáva. Sekneme to v tej... Nevadí, učí sa. Sekneme to. Dobre. Koniec prvej časti. Ešte jedno. Počkaj, ty nás musíš vyfotiť s Emou. Ale počkaj, to potom vás vyfotím. Počkaj, vyfotíme sa. Ema, musíme. Mám nový telefon, tak vyskúšme. Hello. Nie. Yeah. Tip top.